tanu be ala de ta bo ango qur'ana abeka ka kuma suratul fatiha min fulen ne mogo te se ka kuma fatiha la ka nafa fo tafsir kala ka sha dama ibe dole fo ka toto bun khaymu jawdi ay kitabu do dila fatiha kama madarijus salikina o dila na suratul fatiha dronde fayda kama ni mogo min taro taybe fatiha nafa chama nyi ukono alhamdulillah rabbil alamin min fulay rabbil alamin tauhid rububiyya borayane ni ya ko tauhid tilale ne kata tila yoroma saba ko tauhid rububiyya tauhid uluhiyya tauhid al-asma wa sifati alhamdulillah rabbil alamin wa tauhid rububiyya adalla be qur'ana kono akaja suratul fatiha adoyen ni dam fembe tigi alay donc ni nya ira tauhid rububiyya qure munye ifradullah bi afwalihi ka ala ke kelenye na ka ke walewe mana bara ni ala ya ka kelene ya ke dali do garjagali do fagali do wa sanji nati do ala de ya beke marali abbe ikala ke kelenye ni oyes ore to ko alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim anko hinna yurole nema yurole tigi ala de arrahim hinna la shela ya ala de na be hinna la she aka jonyuma bo kairan arrahman ala ka to de arrahim ala ka to de arrahman ala ka mankutu de do arrahim ala ka mankutu de do nonu nye to fula de alama mankutu fula do alama fana donc ni yoro fana be tawhid al-asma wa sifatira ka fo to nyuma be alala alu sabatu yere ani yawa ma to nyuma be alala ala ye to munu sabata yere ma aka qur'ana ko ba ka ci den nenka aye man kutu munu sabata yere ma ka qur'ana ko ba ka ci munna ala ma fo maliki yawmiddin wa dunya qiyamah marle alay ala jiya marle ala tay munna ma fo ako maliki yawmiddin parce que ala de be jiya marade ala de tay jiya ala de tay la garay mais jiya kono mo soro la jiya kono ba fo munu ma fana ma ko faamaw ufana yumbe rebla fama place la kafara ala ka maralila marali kelaw be dinya kono nubu wele ko marali kelaw kafara ala ka ufana yem marali ke me hotel la gara Gracias.